मिया लाइ थांनाय साल 3:45 kaisa call phaimabai belakino wana masingsa khlaika number wngkha hornog nugui mankhana 6810376834 o borok ani sim tei aadhar number block khairinai 2 ghonta ni bisingo nini mungui boi sim tikhlaiui bank account use khai tongkha hinui sao bank use khaimani jagani bumung khai borok sao ang sainar nuto tamnai illegal register number iko 8749098490 o number bai khulugui chau registration location airtel store kam devi chandan building ground gam devi mumbai maharashtra pin 400007 register date hingkai 4 tarik December 2024 hapti hinui hingke ulukhe borokano call khaike call o khaya kanui dom kirok rwkha nini mungi cash phaike apti rok kwbangma kok rok sajakha ini rokno phunuknai cash rok bwtui hingke norok phasano phunukani gamdevi mumbai police hinui oro Sandeep Kumar trafficking in persons and financial crime case asset ni mung nukkhana hingke aadhar number ang bono hide khlaika borok aadhar number nubur bwrui ke bo manka saimaliya hingke obo haike officer in charge Priya Sharma obo haike borok sikha mane ang laundering jeta rang ani bank account no dawai tiklai sika hapti rok hinui sai tongo hingke eko borok cash file khlaimani nugui mankhana IPC section 198223 and 420 criminal law the crime of official duties norokoro nugui mankhana hingke tebo eko mokhai custody and access freezing order case mokhai ani custody tonjaknani bagui borok ano saka o sana hingke Priya Sharma hingke borok police dress chumui nai chwngno dom kirika hingke tekoroksa police tongo obo khe CBI tephong amo haike borok miya fraud khaina naikha hingke angbo fatsa aadhar card rok sanui tongoi reejak wngthaka hingke ani bank account rok bwsarang rok tong bo jaga koita account tong rok swngkha credit card rok tong fixed deposit khai RD rok khai rok hinui ang bo joto sajak wngkha ulo ang youtube video kaisa nukha youtube video norokno phunukano youtube video hingka khai o borok ni video ko mo video naise ang saimansuiko norokoro nugui mankhana police dress chumui obo haike fraud khaimani hingke tabuk obo hai choli tongo hingke aboni bagui scammer se abo hingke tufano ani kaisa uanama hingke borok ani aadhar card manui thangkha hingke tabuk borok bwskang salo tamo khaino saimaya hingke aboni bagui ang tini o youtube video ma swnamani norog bo hojak tongdi jeno ang wngtui norog bo wngui mano nongaro bo call o phai mano hingke aboni bagui jotono sortok tongbai ni hambai।